Kani si ma'am, sikat-sikat man ni siya. Uy ma'am, palit na ma'am. Lupod. Unya, tamis ni imong lansones. Suway sa siya kuha. Kaon. Uy, tamis tuod. Dabi, suwayan pa na to. Usa, duha, tulo, upat. Unya, kini imong rambutan. Tamis? Tamis pod. Gisuwayan. Kuha sa siya. Pagtilaw, huy, nindot pod ka ni imong rambutan hay manigikan. Malingawon lag istorya ang tindira. Kanindot gud kayo nimo. Maayo. Unya, huy, nahurot na hapit ang rambutan tinilaw. Uy, kani imong maniinit pod. Kuha sa sis mani. In short, perting busugan ni ma'am. Libre na sa plite, busog pa. Adunay usa ka charismatic lay leader sa Tatay Dudong. Ni-share siya sa istorya kabahin sa usa ka maestra. Maestra nga medyo riputon, kuripot, hakog. Sa iyang pagtudlo sa iyang tunghaan, sentral, imbes nga magsakay siya haron magdali o dili malate, maglakaw ra gyud siya. Maningkamot gyud sa matag sayo haron maglakaw. So in short, si ma'am, kuripot yun. Kinahanglan dyan makasave para daghan siya ka savings, daghan siya kwarta. O normal man na, dili man na problema. Pero, ighuman sa iyang klase, igulit niya, masay sunod, pauli niya, maglakaw ra gihapon. Bisag bagong sweldo, maglakaw. O niya, agi niya sa tabok sa iskina, at bang sa eskwelahan, doon na may daghang kaayong mamaligya dito o mga klase-klaseng prutas. Doon ay lansones, doon ay mangga, doon ay rambutan, doon ay mani, daghan sakol. Kasi iyang buhaton kani si ma'am, sikat-sikat man ni siya. Uy ma'am, palit na ma'am. Rumpod. Niya, tamis ni imong lansones. Suway sa siya kuha. Kaon. Uy, tamis tuod. Dabi, suwayan pa na to. Usa, duha, tulo, upat. Nya, kini imong rambutan. Tamis? Tamis pod. Gisuwayan. Kuha sa siya. Pagtilaw, huy, nindota pod ka ni imong rambutan hay manigikan. Malingawon lag istorya ang tindira. Kanindot gud kayo nimo. Maayo. Unya, huy, nahurot na hapit ang rambutan tinilaw. Uy, kani imong maniinit pod. Kuha sa sis mani. In short, perting busugan ni ma'am, libre na sa plite, busog pa. Ulik si ma'am sa ilang bahay, huwag mauna iyang buhaton, matag adlaw. Nindot ka igtip, no? Malipayon si ma'am, dili. Malipayon, libre man. So, maog yapon ginabuhat niya sa iyang kinabuhi. Kuripot. Unya na magsuroy. Special offer. Di ba naman ay magsuroy sa mga eskwelahan? Ma'am, suroy ma'am. Pautang ma'am. Unya, mangutang sa siya. Kanang mga habol. Di ba? Mga habol, tuwalya. Sa una, uso pa man ang mga tritri. Sa mga tritri. No? Mga habol. Nagkakuha mo na sa una? Wa mo kakuha? Kuha saan? Kuha ma'am. Ilang kabuk habol, tulo kabuk baga, dagko, queen size. Ikuha niya gamit sa kusina. Utang. Oh, sige pangutang, walay bayad. Lisura kinabuhi anak no? Sa iyang kakuripot para niya okay ra kaayong kinabuhi. Sa iyang trabaho, mutabok mo gid sa sdahan. Usa ka higayon. Niabot gyud ang panahon. Si ma'am, dakan na kay sa kwarta. Natigom na niya. Sige tilaw lansones rambutan sa kunsa pa na diha. Pagtabok niya sa usa ka dalan dito no kay mukhaon na sa lansones. Psst! Naliksan si ma'am. Masugot mo sa dili ang atong bida matay. So si ma'am wala man ni siya bana, wala siya pamilya.
Sa iyahang daghang kwarta, ang iyang savings, ang iyahang mga natigong asa napunta. Dito sa iyahang mga pag-umangkon, hayang pag-umangkon, nagkadawat sa kwarta ni ma'am. So karon nahitabo ang lamay, wigmas. Dito sa iyahang lawak, kinahanglang tapunan ang iyahang mga bumbong, kay kuripot man kaayo. Ipagawas ang hapol nga inutang nga wa pa mabayri, 333 nga wa niya gamita. Ipa sulod lang dito sa kabinet uban sa mga uk-uk. Nagamit na taon iyang 333 ipalipot sa bumbong. Unya ang ilang andam nga pagkaon, malit ang iyahang mga pag-umangkon og lansones, rambutan, mani, maoy giandam para sa mga bisita. Kinsay nakatilaw sa iyang hago? Mga tao. Si ma'am wala gitaon katilaw sa iyang gipaningkamutan. Mao na mga kaigsuonan, unsa man ang lesson ana? Ang pagkahakog. Malipayon pa siya sa iyang pagkahakog nga daghan sa kwarta kisay nakatilaw. Ang iyang mga pag-umangkon, ang nakatilaw sa mga pagkaon lansunis nga iyang paborito kaayo, ang iyang mga bisita sa lamay. Mga igsoon, karon ikatulo na tang Domingo sa Gaudete Sunday, gitawag na to Gaudete Sunday. Sa maning Gaudete, ha? Paglipay. Gidagkutan ng ikatulong kandila ang pink candle, rose pink. It symbolizes sa ganito, joy. Unsa tong unang kandila? Hala, kalimot na yun ha. Hope, faith, joy. Nganong joy sa ikatulo? Because Jesus is nearly coming. Hapit na siya maabot, pila ka adlaw na lang. December 25, pila ka adlaw na po sa taron 15. Na po na lang ka adlaw. Angay na tang maglipay. Pero again, ang kalipay nga gikinahanglan giingon sa atong ebanghelyo, nahinumdum mo sa atong ebanghelyo karon, nangutana sila og nangutana, unsa man di ay ang among buhaton? Kanang pangutana ba? Kanang linyaha, pangutana mo sa inyong kaugalingon na. Unsa man di ay ang among buhaton karon? Kung gusto kag magmalipayon, unsa ang imo kalipay? Sama sa usa ka maestra nga magkinuripot nga hakog dili kay niingon sa atong ebanghelyo, niingon si Juan, kun aduna kay duha ka sapot gikinahanglan ang usa asa man panulong ihatag ngadto sa tawo nga walay bisti. Unya ang imuhang kabinet perti pa man ang punoa, dili laman usa ka sapot, duha ka sapot imuha imong bisti. Nag-awas-awas naman na imong aparador. No? Uy, panghatag na lang sa inyo ang mga kailang na ginahanglan. Dagan kayo maglakaw-lakaw diri nga hubo. Kita mo ana nila? Luoy kaayo. Dagan kitang mga kaigsuonan dito sa preso. Itaon, luoy kaayo. Ingon si Kristo, ingon si Juan, ihatag ang inyuhang mga sobra-sobra. Nanubra na inyong mga gamit. Napa, kung may pagkaon nga sobra kinahanglan mo banghin sa walay pagkaon. Isgutag pagkaon. Kami number 1 magilti ani na mga pari. Kapres gahapon, tulo ka fiesta mas. Una, Bilya Silena. Sayo kayo may buntag alas 7. Human misa, la misa. Kaon. Unya pagka alas 2 ato na pod mi dito Little Bagyo fiesta. Human fiesta, human la misa, misa la misa. Mingon na ba, Pader? Kaon, Pader. Kaon ta oy ki. Saon man yan? Sa kabusog na nimo, dingan man. Gamay lang lagi na imong gikaon, Pader. Og dili ni ipakaon, dili madagkaon, puston. Lisod man kaayo og pugso na to, mahimot ang gluton ni ani, makasala na sadta. Gawas nga naglikay-likay tas gluton ni,
wa na ang mga tiyan sa mga pari karon perti ng burota na ayaw niyo pug sa pagkaon ipaputos na lang ni pader mo kaon ka ni pader o mo kaon pusta lang na ritso kay dagang mga onris kumbinto kay dili raman karong oras sa mukaon matag oras kung gutomon hala mo kaon pero ang punto mga kaigsuonan kung nanobra ang ato pagkaon ba ato ginang i-share sa uban ayusod panghatag og mga sobra-sobra manghatag kag sinina ang imong ihatag nga sinina kadto namang mga gision hatag ka mga wala na gyud taon wala na gyud kinabuhi nga mga gamit so mga kaigsuonan mao na ang kinahanglan nga buhaton aron mahimo tang magmalipayon joy to give ourselves like Jesus himself gave himself for us tinuod nga kalipay ang paghatag sa kaugalingon adunay usa ka istorya sa usa ka traveler ni travel siya layo kayo nag long drive karon kay nadautan man siya dito sa usa ka lugar mingaw nadautan iyang ligid wala siya gamit unya naay daghang mangagi sige siya para to ask help and assistance agi-agihan ra gyud siya ikaduha sa kanan moagi ra gyud ikatulo wa gyapon until such time dunay usa ka good Samaritan nihunong sa iya wa pa siya ni para nihunong brad unsay problema klaro naman kaayo nga naplatan o gitabangan siya pag humagtabang matik kina goods ingon ang maong gitabangan takilid siya kuot siya pitaka brad gamay lang pasalamat nako nimo og ningon ang usa ka good Samaritan no aron mamahimo kang magmapasalamaton kanako buhata ang akong gibuhat ngadto sa uban ihatag ang kaayo ngadto sa uban kung gusto kitang magmalipayon diha sa atong kinabuhi sama nga si Kristo ni anhi siya nagmalipayon sa iyang kaugalingon nga gitugyan alang kanato sa katapusan mga kaigsuonan kining kandila nga nag-symbolize og kalipay kay hapit na ang atong Ginoo sa in English pa ni joy unsa man ning joy J-O-Y dili joy nga dishwashing liquid joy meaning Jesus first siya una ayaw unahang uban joy stands for letter J Jesus O others si Kristo una dayon buhata sa uban ay pa ang letter Y yourself aron makaangkod kita sa tinuod nga kahulugan sa kalipay sama sa kalipay nga gihatag ni Kristo kanato tanan ay sa